Evo stane, vidi je. Kao jučer je bila mala. U našem naručju. A sada? Sada je prava devojčica. Vrijeme leti, ne pitam. Nisam ja više mala. Nisi će, ali za nas uvijek ćeš biti naša mala Mila. Vido, čuješ li bre? Opet došlo vreme kad se selo živi. Čujem, kako da rečem, od samog jutra muzika, pjesma, igra, druženje i veselje. A naše selo kao da je mlađe za 20 godina. Sve živi, sve drugačije danas. Ovo bi bilo nekad svake godine, pa se ljudi okupe, pa pevaju, pa igraju. Zaborave na brige. Vaše, to je bila najveća radost u selu. Za mlade, kao i za stare. Vidi ovu našu malečku. Gleda ga igrač, a oči mu sije. Bako, teko, ja bi igrala. Hoću ja kao oni. Igrala bi ti, ali nešto ti fali. Šta, bako? Fali ti jelek, jer bez jeleka nema pravog vašera. A hoćeš li mi dati jedan jelek? Hoću, dušo moja, ali moramo da sačekamo onaj pravi trenutak. Polako, čeri, slušaj svoju babu. Ali na vašer nema samo igre i pesme. Nađe se uvijek neko rešenje. Uvijek je tako bilo, svi smo bili sretni kad vašer krene. A sjećaš li se, Vido, u naša doba, a kad zapletem, 3 kola te da proti stajanje. Sjećam se. Šta je posle toga bilo, sjećaš li se ti? Koje dobro? A, nisi mogla 3 dana da ustaneš iz kreveta. Pa dobro, udredela. Dedo, hoćeš i sad tako? Hoću, Mila, ali samo ako ti igraš krene.
ti tu kad su pjesma igra u krvi i u srcu. Ja bi voljela tako, da idem na vašar i igram kao oni. Hoćeš da probaš, čerke? Sačekaj. Sačekaj malo, sad će baka da ti donese nešto, da budeš opremljena kako valja, da se pokažeš. Bako, je li to tvoj jelek? Ovo je moj jelek, sine. Čuvala sam ga za ovaj dan, za ovaj trenutak. Za mene? Za tebe, duša moja. Za taj trenutak kad budeš željela da zaigraš iz srca. Mila, sad si prava. Sad si potpuna. Sad možeš da pokažeš šta igra i da zaigraš kako dolikuje. Hoću! 1, 2, 3, Ne, 4. samo tako slušaj srce svoje. To se ne uči, to se nosi u sebi. Mila, će nam pokažeš sad kako srce igra. Ajde.
Би добре. Знаеш, juče kako gledali smo našu malečku Milu, kako igra, i meni baš srce zaigra, a noge isto sami od sebe trupaju. Jeste, vidjela sam. Baš se snašlo dijete, odlično odigrala. Snašla se, kuda pa neće kad sam ga ja naučio. I da peva i da igra. Ti naučio, sve ti. Dobro, ajde, sve ti. A dobro, većinu pa jeste. Jeste, ti si je odhranio. Ti si naučio, sve ti, sve do tebe. A i nisam baš ni daleko od toga. Aj, dobro, neka je tako, neću da te hvalim. To već volim da čujem. Nego, ajde da rabotimo dalje. Samo ti polako da ne napraviš sve više posla nego što imaš. Ja pa ne znam koje treba da radim. Ajde, radi. Babujevu, amore ujela za njemu. Vuksane! Dosta je, dosadio si meni komšijama još šestom pjesmu, ne mogu te više slušat. Šta mi ko fali? Lepo si peva. Pjevaš te lijepo, ali te ružno slušam. Pa neko mora da peva. Znaš šta? Ja odam, dosta je. Kuda ćeš ti? Odakle od svojih žena da zapevam kako dobro zvuči i dobro. A jo, koji već? Ti nastavi svoj koncert, ali sam sa sobom. Za njemu.
sprema paprike. Sprema neki začin da imamo za cijelu godinu. A zašto još ima toliko? Pa da imamo dosta da traje. Tako, hoću ja da naučim, hoću da znam kao ti. Evo ovako. Moraš prvo da pripremiš paprike. Staviš da se suše. Skineš ih i onda moraš da ih kucaš. A deda nešto zna oko paprike. Paprike? Kuda neću da znam? Ja znam druge priče. Paprike, poznate iz Leskovac, a Leskovac i po druge stvari. Tamo kad se radi i druži se. Kako to? Pa lepo. Rabota kad se radi, dođu ti komšije, komšike, rođake, rođaci, strinke, koji može. Jedni pa mešaju, drugi pa čiste, sklanjaju. A posao ide sam od sebe. I kad se radi, ne gleda se ko je šta, koliko uradio, već da se svrši sve zajedno. Možda još tu, uz neku pesmu. Moje dijete, to uvijek tako bilo. Svako je svakome pomagao. A kako se počinje? Šta sine, paprike? Evo, kao što sam ti rekla, moraš da ih osušiš pa da ih kucaš. Hoćeš da probaš? Da. Ovako? Tako sine, samo pažljivo. A deda, kad se svi okupe, jel se igra? Kuda se to nije igralo? Kako god se može. A ćeš li ne pokazati jedan korak iz Leskovca? Ja? Hoću. Sad si ga našla da ga putaš. Ajde, pustite paprike i tucanje. Ustanite. Stani se vam. Najbitnije je sluši si srce. Ono te vodi, ne samo kroz zimu, kroz ceo svet, život sve. Ja ću ti pokažem čačak. Svuda se pa najutovili. Ali, gledaj, pouči, će broj. Prvi, drugi u desno, treći, četvrti, peti. Ti diži noge, deda ostarelo peva. Ne može. Ajde, diži slobodno i igraj. Ovako? Tako, čeri, samo opušteno. To si valja. Pa nije teško. Taman posla da ti bude teško. Kad srce igra, ide sve od samo. Vidi, kako je brzo naučila. Super ti ide, Mila. Tako, hoću se da naučim kako se kuva i igra. Sve ćeš naučiti, polako, ima vremena.
ljubse, mala, ali pazi kako ljubse, mali pazi kako spuštaju se na moje polako, spuštaju se na moje kazuj pravo, šikaro zelena, da je moja draga poljubljena, uzdrmaj, zadrmaj, široke ne mrdaj, pusti mlade karade, pusti stare kudare, košulja podrmaj, poljubljena, pa veli da nije čuda mama, umelja sakrije, uzdrmaj, zadrmaj, široke ne mrdaj, pusti mlade karade, pusti stare kudare, košulja podrmaj, devojka je vide kupovala, otkud novci za bive devojci, uzdrmaj, zadrmaj, široke ne mrdaj, pusti mlade karade, pusti stare kudare, košulja podrmaj, meni mama u pogrubu dala nije, da pijem rakije, uzdrmaj, zadrmaj, široke ne mrdaj, pusti mlade karade, pusti stare kudare, košulja podrmaj, Mila, moja mala Mila, stani da te pogledam. Sjećam se još kako sam te juče držala za ruke. Jako brzo si porasla. Sad ideš svojim putem. Ali ne idem daleko. Nosila se s sobom. Sve što sam znala, trudila sam se da ti pružim. Svaki savjet, svaku riječ da ti prenesem. Da ti bude lakše nego što je meni bilo. Lako, nemoj plakati. Sve što jesam, to je od vas. Znaš, čeri, dugo smo čekali ove dane da te vidimo spremno, najlepše od svih. I ponosni smo na tebe. To što jesi sada i da budeš takva za uvek. Onog zeta malo pre pođuva da mi gleda. Zna da pevam. Stasan, jak. Će ome da te čuvam. Aj mora. Zna s kim je ovo posao. To mu je najvažnije. Reci ću mu. Mila moja, jedno zapamti. Nikad nećeš ostati sama. Uvijek ćeš imati gdje da se vratiš. Jer dom nije mjesto, nego ljudi koji su u domu. A ti uvijek ćeš ostati moja mala Mila. Biću.
kako da volim, kako da poštujem i kako da nikada ne zaboravim ko sam. I zato ja to dajem tebi. Čuješ li? Tako je nekada bilo. Zvona su se čula na sve strane. I znalo se, ljudi su zajedno. A znaš šta sam najviše voljela? Kako je moj deda igrao kao lažna mlada. Kažu da su svi gledali samo u njega. Voljela bih samo još jednom da vidim to. Kako igra. Kao nekad. I zato čuvaj to. Jer kad se čuva, ono živi. A sad je
Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, uvažene zvanice. Prigodom kraja ovo svečano večer kojom smo obilježili 30 godina prazdana rada i zavičaj Klagenfurt. Večera smo pjesmom, igrom i zajedništvom pokazali koliko su tradicija, kultura i naše zavičaj dio svih nas. Srdačno zahvaljujemo svima vama koji ste večeras bili sa nama, kao i svim roditeljima, prijateljima i predstavnicima prijateljskih udruženja. Vaše prisustvo za naš predstavlja veliku čast i potvrdu da zavičaj Klagenfurt ima posebno mjesto u našoj zajednici. Eine besondere Gruß auch an unsere deutschsprachigen Gäste. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Veliko nam je zadovoljstvo da među nama pozdravimo naše uvažene goste i pozivamo ih da nam se pridruže na sceni. Sveštenika Ljubomira Radovanovića, predstavnika ambasade Republike Srbije u Austriji, Emanuela Ksimovića, Nikicu Ogljenović, prvu umetničku rukovoditeljku našeg društva. Jelena Gornjaka, predsjednika Saveza srpskih društava Slovenije i nekadašnjeg umetničkog rukovodioca i koreograf našeg društva. Srđana Kurovića, našeg bivšeg umetničkog rukovodioca. Zahvaljujemo se svim bivšim predsjednicima i rukovodiocima koji danas nisu mogli da prisustvuju, a koji su svojim radom dali veliki doprinos našem društvu. Molim vas za jedan veliki aplauz. Zamolio bih gospodine Joksimovića da kaže nešto malo. Svima, pre svega želim da vam se zahvalim na ovom pozivu. Čast mi i zadovoljstvo što sam imao prilike da prisustvujem jednom ovakvom spektaklu, mogu slobodno reći. I pre svega želim da vas zamolim za jedan veliki aplauz za sve ovo. U Beču, u ime njegove ekscelencije gospodina Marka Blagovića, ambasadora Srbije u Republici Austriji, i da vam se zahvalim svima na trudu, radu i svemu onome što činite ovde u Klagenfurtu, u Koruškoj, na očuvanju našeg srpskog imena i prezimena i opstanka našeg naroda u čitavoj Austriji. Za nas kao ambasadu je izuzetno važno da imamo saradnju sa vama i zato želim da iskoristim priliku i da se zahvalim vašem predsjedniku, gospodinu Ninku, bivšem predsjedniku, gospodinu Vladimiru, ali želim da se zahvalim ovom prilikom i ocu Ljubi na svemu onome što radi da naša zajednica, naša Srpska pravoslavna crkva i svi mi zajedno ovde budemo ponosni na naše srpsko postojanje. Još jednom hvala na pozivu. Želim vam puno uspeha u daljem radu, nadam se da ćete obeležavati još mnogo jubileja i nadam se da se uskoro ponovo vidimo. Živeli i živela Srbija! Isto tako želim da se zahvalimo našem orkestru Vila koji su došli iz Novog Sada da nas isprate večerašnji koncert. Može samo da se zatvore vrata.
proteklom periodu napravili smo veliki korak naprijed, obezbijedili smo naše prostorije, koje smo poslednjih mjeseci zajedno gradili i uređivali. Iako radovi još uvijek nisu u potpunosti završeni, one već danas predstavljaju mjesto okupljena i zajedništva. Veliku zahvalnost dugujemo svim članovima, sponzorima i prijateljima koji su na bilo koji način doprinijeli fizički, psihički i financijski i bez kojih ovo ne bi bilo moguće. U svemu tome želimo posebno istaći našeg predsjednika Nika Jovanovića, koji je uložio ogroman trud, vrijeme i energiju da se ova ideja realizuje i dovede do onoga što danas imamo. Upućujemo i njegovoj supruzi Dani Jovanović, koja mu pruža stalnu podršku i stoji uz njega i u svemu što radi za naše društvo. Takva podrška, posvećenost i zajedništvo daju čvrst temelj našem društvu i sigurnost za budućnost. Zamolio bih Nika da dođe na binu. Veliku zahvalnost upućujemo porodici Smolović. Aleksandri Smolović, koja je zadužena za našu narodnu nošnju, zahvaljujući njoj na svakom nastupu izgledamo prelijepo, dostojanstveno i autentično. Ali za sve ono što možda nije vidljivo na sceni, njenu podršku, strpljenje i doprinos u pozadini, bez koje ovaj put ne bi bio moguć. I našem umjetničkom rukovodiocu Marku Smoloviću, njegov trud, energija i posvećenost našim igračima podigli su kvalitet ansambla na jedan viši nivo. Upravo njegova ideja, vizija i rad stoje za večerašnjeg koncerta i priče koje ste imali priliku da vidite. Bez njihovog zajedničkog rada, podrške i odricanja, ovo večer ne bi izgledalo ovako kako jeste. Na samom kraju želimo uputiti jednu posebnu zahvalnost. Pozivamo na scenu našeg počasnog predsjednika Vladimira Ćorića. Koji je tokom prethodnih 12-13 godina korak po korak gradio temelje našeg društva i dao nemjerljiv doprinos svemu što danas jesmo. Kao znak zahvalnosti i uspomene na sve te godine želimo mu uručiti mali znak pažnje. Hvala vam što ste večeras bili sa nama i što zajedno čuvamo tradiciju i prenosimo na nove generacije. Dok živi srpski jezik,
tradicija i kultura živeći srpski narod. Pozivamo vas da nakon koncerta nastavite druženje sa nama u našim prostorijama. Nas očekuje Uragan band, posebna atmosfera uz violinu, kao i mali bife koji smo pripremili za vas. Živjeli, prijatno večer.